Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Uti eżiz, nilqakom għal din il-laqgħa tagħna kull nhar terba bitħejja l-festa ta' tluħ fis-sema tal-Madonna. Nilqgħu magħna l-immigranti tagħna ġewwa l-Awstralja, ġewwa Sydney, ġewwa Melbourne, speċjalment dawk Bacchus Marsh illi magħna jagħmlu da devozzjonijiet eżis, imma wkoll l-immigranti l-oħrajn imxerdejn f'postijiet oħra tad-dinja fosthom l-Amerika. L-anzjani kollha tagħna fid-djar tagħhom ġewwa Malta u Għawdex illi tant iħobbu lil Madonna ta' Pino jirrikorru lejha f'kull ħtiġijiet tagħha. Impoġġu fih dan il-Verġni Marija lil morda kollha tagħna, dawk li għaddejjin mit-tiġrejb il-kbejr tal-Mart, dawk li għaddejjin mill-kura, ħalli l-Verġni Marija tgħinhom ma tagħtihom il-faraġġ u l-fejqan li għandhom bżonn. Impoġġu wkoll il-familji kollha tagħna, speċjalment dawk il-familji li naqdu ma' xulxejn dal-aħħar f'koppja ġdida, speċjalment dawk li jiżewġu f'dan is-santwarju Oasis, ippreżentawhom kontinwament lill-Verġni Marija. Ppreżentaw ukoll lil dawk il-familji li għaddejjin mit-tiġrejb, nitolbu għal familji fejn hemm il-firda, fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim biex il-Verġni Marija titfa' dawl ġdejd fil-qlub ta' dawk li tbedu minn xulxejn. U tew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. L-Quddisa tal-lum se nofruha r-Ruħ Kevin Grek. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti jogħġbok timla d-dinja bil-ferħ bil-qawmin ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna mill-imwiet tina, li bis-saħħa tal-Verġni Marija Omna niksbu lena tal-ħajja ta' dejjem, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kliem ta' Ġeremija bin Hilkija mill-qassisin li kienu f'Anatot fl-art ta' Benjamin. U ġietni il-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt miħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien qedtek profeta fuq il-ġnus. Jieweġibt: Sidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni: tgħidx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jimmijek biex neħilsek. Oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli l-mulej: ara, qedtlek kliemi fuq fommok. Ara, jien illum qedtek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej nistken, ma jkolli qatt tax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni flimkien. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, intwet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi, ħarisni minit il-ħażin flimkien. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti Sidi it-tama tiegħi. Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi. Sa minn ġu fommi inti ħatni flimkien. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek.
il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. U Alla, sa minn żożiti intallimtni u jien sissadni xandar eġubijietek flimkien mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla. Min jiżraħħa u Kristu, min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Xi żerrijat waqgħu far tajba u għamlu l-frott il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm u nġabru madwaru folol kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dajsa u jinżel bil-qiegħda fija, in-nies qagħdu l-koll wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli u qalilhom. Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra, huwa jiżra xi żerrijat waqgħu mill-mogħdija ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malar nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonuqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott min 100, min 60 u min 30. Min għandu widnejn ħajjisma' il-kelma tal-mulej. Fit-talba ta' l-Ava Marija li qegħdin nagħmlu katekezi dwarha f'dawn l-erbat, llum imiss nimmeditaw l-istat tagħna issa. Itlob għalina midinbejn, itlob għalina midinbejn. Ma tantx hemm biex niftaħru wisq bid-dnub tagħna. Jekk hemm biex niftaħru f'affarijiet oħra ma ċertament mhux bid-dnub tagħna għaliex għax id-dnub fraġilità, għax id-dnub kruwa, għax id-dnub firda, għax id-dnub peace. Mhux dawn l-elementi li nħossu meta nħossuna li nqasna kontra Alla u kontra il-proxmu. U min minna jista' jgħid illi qatt m'għadda minn dan il-proċess, proċess ta' vojt, proċess ta' toqol, proċess ta' kontradizzjoni, proċess ta' gideb, id-dnub mhux dan, mhux gidba. Jagħmilna inqas veri magħna nfusna bħala wlied Alla. X'ġara jgħidilna l-ewwel paġni tal-Iskrittura, l-Ġenesi, l-ewwel paġni, meta il-bniedem għamil ta' rasu għaddit tiegħu, spiċċa biex tbiet minn Alla Adam u Eva. Veru li għalilkom ma tieħdux mis-siġra imma dak biex ma tkunux bħalu. Għanfna drabi id-dnub jagħmilna kmandi folot tagħna nfusna. Meta nħallu l-sinna jiġri bina, kmand tagħna nfusna li kelli ngħidu wettu imma ra xi ħsara għamilt. Li kelli nagħmlu għamiltu. Fl-aħħar għaddiet tiegħi, fl-aħħar il-vendetta għamilta. Imbagħad tara il-frott tagħha x'ikun. Vojt, rabja, dwejja u firda mill-oħrajn. Naraw madwarna, naraw fil-familji tagħna. Ma jonqosna xejn, ma jonqosna l-iktar ħaġa li mħabba bell-aħwa ninfirdu fuq biċ-ċamara, ninfirdu fuq biċ-ċar u mhux qegħdin imutu bil-ġuħ, xi qegħdin imutu bil-ġuħ irdu ngħixu bihom. Imma iż-żejjed tagħna qed niġġieldu fuq iż-żejjed tagħna qed niġġieldu. Araw kemm infittxu id-drittijiet tagħna u kemm ħadd ma jista' jgħidilna xejn għax qalbna hija mimlija bina nfusna bis-superva. Tant aħna ċerti mit-tjubija tagħna illa ħadd m'għandu xi kkurieġi fina. Eżiż dan hu id-dnub. U x-xitan jenna taf dil-immaġni jenna ħafna. M'għandekx tikkuriġi. Mhux l-ewwel darba li niltaqa' ma' penitenti fis-sagrament ta' qas naf x'naqbad inqer għax ma jidhirli li għandi xejn. Ma nkunux tħanna fina nfusna. Għax iktar ma tirrefletti, iktar ma l-arbil tagħmlu irqieq u fejn
اكتر يهلو بذنوبيت جفيح كلم زيت خارس سبيت جوديتسي ديسيزيونيات في الهيئة المودية في الهيئة البريزنت في الهيئة الفوتورش انك فوق الفوتور نحسبه كلتانت كيف سنقرقوا وكيف سنتعدتانا وكيف سنوزاو البركوناجني تموحنا. عنا دي الاماجني الفيرجن ماريا الاماكولاتا اللي منسلة من عير دنوب افسر اللي قات ما ستت تعيش في ديفيزيون القلب تاعها ملاش مملية بيخ مملية بيخ تاعنا مش مملية بيخ عشان احنا نملاوا بالافريت تا الدنيا والاكتر حاجة نملاوا بين نفوسنا وصدسفتي متى نملاوا بين نفوسنا شيدلنا اللي احنا بيرفتي. سان باول في التراتيو للفسين اسمه كيف يتكلم امبيرك الله مسير سيدنا جيسو كريستو اللي باركنا بكل شرطة تباركة سبيريتوالي في السماويت في كريستو اكو ازلنا فيه سامن قبل الخل انت الدنيا 2000 اراوا باش نكونوا قديسة وبلا تبع قديمه في المهبة ما مش ديسيزيوني تياك مش اوبشنال مش تايت ويوا تستا تكون هيك مش كل هات هو مسيح كل هات هو مسيح كل هات هي سكوزا على البنيدم والنسراني اللي مش كل هات هو قديس ايوه اما كل هات ريت يكون قديس وباش يكون قديس تريد تتنظف ان بروسيس. انت ما تستاش تكون سير اوكازيوني وتلبس الهوية صبيح والهوية نطفة فوق جسم مهموج تدخل تحت الشاور تدخل في كامة البانيو ودانو اللي الكنيسة تستنى منا متى احنا نبرزنتاو روحنا باش نرشيفوا الساكرامنتي يازيس تالكنيسة سبيشالمنت الأوكارستية. من يجي هناك الريت مش يلبس بوليتو يلبس نظيف اما ينظف للروحو ودين هي الكلهات من البابا الاسفل من كل مامت هي الكل وهي جراتسيا لا تحسبوا توجعنا فتيت اشخط ما يهو بيشير كيف ادنا يفتخر بالذنوب تيو وهات ما يهو بيشير يسمي الذنوب كم نحبوهم الذنوب تاعنا والدفت تاعنا كي كنت الاخرين ما نسيبوش دفيش لي باش نبرشوهم اما تاعنا عنا هبطة كيف نحبوهم. إزايا يا حسرة ليا متلوفين بنيدم بشوفتين منتسا ين نحسب دينا ننزم فوق شوفتينا اللي كنا الكونشنسا اللي احنا يكيم شي حاجة اللي نفتخروا بيها الفات اللي احنا مدن بين دافيد متى دنب ما بتسبيا المازول طلع كين يقول خنينة مني ولا في تيوبيتك في الكبر تالهني في الكبر مش في النتفة في الشكون في الكبر تالهنينا تياك هسر اختيتي كما ونيس يدو كم نشتيق ترجع تجي ديك الاوكازيون باش نرجع نديجيد الكونترا اللي ديجيدايت داك النهار اللي عامل زبال احسني كلني من احتياطي ينظفني من الذنوب تاعي عشان نعرفهم احتياطي كم يسبي هذا نعرفهم احتياطي اللي تعرف احتياطك ديجا يعرف قبيل اش من يكون شو تذنب تيو يقعد اتنت لا وقعد ضربه في خفره لا ضربه هبط ضفره ماشي تنباطه الطرق كيف كنا في المودي ما يرجعش يهبطش يقعد اتنت عشان نعرفهم اختيتي لي كلك الكونشنسا العارفين تختيتيك الذنوب تياي مش تهتيخر شهنا نظم الذنوب تياي دايم قدامي منكليكين كونتريك بس ينا دنبت وداك لي وهازين فايني كاملت احنا نزمو ودنوب التالاخرين دايم قدامنا خلي متى يجي تشانس نبرشوخ ونسموه لهم. في البداية القديسة احنا كيف نبداوا يقولنا بس تمروا الكنيسة وتخبطوا فوق صدركم وعليكم مروا تصاو باش نهبطوا فوق صدرنا اش احنا ما احناش خليف مدن بين بزون يوزي تاشيش طالهنينا كبيرة طلع احنا طلعبا طالهنينا وياك شهاد فرصة لنا اذا مرحب بتصدرك في الكنيسة متى شهاد تجي لتمية اش يكون يافلين طال الكنيسة انا هبطوها اش داك لي احنا مدن بين كل تانت ممليين دفتي اما بدا ساك ما هنيش مقرودين لا ما هنيش الشيطان اكيد شت مر تعمل الكنيسة مش على شيء لا مش على شيء احنا مروا بالكنيسة عجب زون يوزي طالهنينا
u tal-maħfra tal-Alla u għalhekk niġu hawn, mhux għax wasalna fil-Qdusija, imma xiridu naslu. Għax kif jgħid San Paflu Efesejn biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Dan hu dak li jrid minna il-mulej. Mela kull meta nersa quddiem Marija il-qaddisa mimlija bil-grazzi għalhom talla bil-fors nintabaħ li jimmidna. Bħalhekk il-Madonna ngħidula fis-Salve Reġa dawwar lejna xiex dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan turufnament lil-min lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Il-Ġesu meta lil-mara midimba jgħidilha dnubitek maħfura, dak li kienu fuq il-mejda bdew minnu biex jaħfer id-dnubiet. Jgħidilha il-fidi tiegħek salvatek mur bislim. Eżis, meta aħna niksbu l-maħfra ta' dnubietna jidħol is-slim f'qalbna. Jidħlu l-qaddisin, jidħlu l-anġeli tas-sema f'qalbna. Għalhekk nitolbu għalina, itlob għalina midin bejn. Imma meta ngħidu itlob għalina midin l-ewwel għalina l-familja tagħna, l-ħbib tagħna u għal dawk li qataw qalbhom mill-ħniena tiegħek. Meta nitolbuha nagħmluha ċara lill-Madonna. Ħares lill-uliedna, ħares lil dawk li tbedu, ħares lil dawk li għadhom mimlijin bis-supervja. Ħares lil dawk li qataw qalbhom dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek l-ħniena. Verġni Marija nitolbuha bħala ħadd inżel fuqna il-maħfra u l-ħniena tiegħek biex fejn hemm il-mibeda titwielet l-imħabba. Fejn hemm il-biża tikber il-fiduċja, fejn hemm tieħi l-qalb timbet it-tama, fejn hemm id-dlam ħajjiġi id-dawl ta' Kristu, fejn daħlet il-mewt terbaħ il-ħajja fi Kristu, ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburej madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nippreżentaw it-talbiet tagħna għalina biex minn dawn il-laqat li nagħmlu bil-katekezi li s-sirinna niftu qalbna għalejk u Verġni Marija u nintlew b'entużjażmu ġdejd biex nimxu fit-toroq li mxejtin, it-toroq li jwasluna biex ninaqdu mal-mulej Ġesu. Nitolbu biex ma naqtawx qalbna quddiem id-difetti tagħna, quddiem is-supervja tagħna, quddiem id-dunubiet tagħna, ma b'umiltà nitolbuk maħfra nirċievu l-grazzja sagramentali. Nitolbu għal dawk li tilfu il-vuċi tal-kuxjenza li m'għadhomx iħossu l-ċanfira tal-kunxezza meta noqsu mill-liġi tal-Alla, meta noqsu mill-imħabba tal-proxmu, meta noqsu fil-prattika reliġjuża speċjalment il-quddisa tal-ħadd biex jerġgħu jibdew jisemgħu bil-mod din il-kuxjenza li tniggizna illi turina li maħniex mixjien fi triq tas-sewwa ħalli nerġgħu nsibu triq li taqadna mal-mulej Ġesu. Nitolbu għalina devoti tal-Madonna biex nkunu apostli tal-ħniena kbira li jatqassam flimkien ma' bina Ġesu. Ejjew nkunu disċipli biex immissu bil-ħlewwa l-kuxjenza tal-oħra bl-eżempji sbieħ iktar milli bil-kliem, bl-eżempji sbieħ li nagħtu. M'għandniex niddejqu li ngħidu li aħna nersqu lejn il-qrar, illi aħna nitolbu maħfra lill-Alla, illi aħna midin bejn, illi aħna maħbuba minnu meta jaħfrinna. Ejjew nkunu apostli tal-ħniena u l-maħfra tiegħu. Nitolbu ħarsitna fuq il-Verġni Marija u hemmhekk f'dak il-wiċċ sabiħ tal-Madonna tagħna nippreżentawla lil morda kollha tagħna, speċjalment dawk li qegħdin fil-ħsieb ta' moħħna u ta' qalbna. Nippreżentawlu lil dawk li għaddejjin minn mumentej ta' niket, ta' dwejjaq, lil dawk li tilfu lil xi ħadd ta' żejs biex il-Madonna ittihom il-faraġ u l-preżenza tagħha u tal-qaddisejn. Għal dawk li huma mifrudejn fil-familji tagħna minn dawn għandna bosta, ma neqfux nitolbu u fejn nistgħu niżiraw xi kelma ta' rikonċiljazzjoni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Alla għadu jagħmel il-mirakli anke fil-familji tagħna, ma nħallux il-qlub jibbiesu u l-ġenituri jitilqu mingħajr ma jkunu fil-paċi ma' wliedhom. Nitolbu għall-familji tagħna biex jgħixu fl-imħabba, fir-rispett lejn xulxejn, speċjalment il-familji żgħar li għadhom irabbu ċkejknin tagħna. Nitolbu għal dawk il-persuni
اللي طلبونا نفتكروا فيهم في داون المومنتي يا عزيز. بالقلب قديسة ماريا أم الله اطلب علينا من بين إسا وفي السيا الموتانا. طالبهم تيبيش الساكريفيتشو تيعي وتاعكم يكون يوجب لله المسير اللي يستا كلش. احنا ونتشلبراو التفكيرة الفيجن مقدسة ماريا أم ابنك نرسقوا قديمك مولاي داول اوفرتي ونطلبوك ليكونا لاينونا تا ابنك بحالا بنيدم اللي فوق الصليب وفريلك ليلو بالنفسه بحالا فيتما بلا تبع وليش وسلطن على دايم تا دايم. المولاي معكم نرفع قلوبنا الفوق نيزو هاي للمولاي الله تانا سوا وشيرا تساو مولاي مصير قديس الله تدايم اللي تستكلش طيب وتجيت السلفاتيوني تانا اللي دايم وكل يمكن يردوا لك هاي عليش بالقومين تا كريستو من المويت مليت للفيرجني ماريا بينا لي ما تتفسرش بالكليم ووليد موت لاجب بالفيد تحكا اي بالفيد نسلت للبنا وبالفيد وكل استنيت القومين يوم المويت موتقة من الفيدي هرستها كانت في ذاك اليوم تداولوا هيا اللي في هاب وبدلميت الموت والدنيا كلها امتليت بلانا والكنيسة في اللي بدو تخا فرخت كلها مستعجبة تارى للسيدة ليبس للمورتاليتا بيه التايا كلها تلانجلي فرهانة على دايم قديمك ايمو والكبورتيك في الامكين تحكم الاني طولبوك التفهير تانا وقت لمكم نفرقوا وبنتنوا لك قديس 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 مملية بالجلوريا تيك وصنع فلولا تسمويت مبيرك من جاي في سام المولاي وصنع فلولا تسمويت قديس تساو انت مولاي انت لا انت كل قدسية قدس عليك نطلبوك ده الوفرتي بالبركة تالسبيرتو تيك بيش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جيسو كريستو اللي متى كان سيناتا بيش من راي هباتي هاي الهوبس رد الهاير أصم تالد الشيب ليتيو وقال خودوا وكولوا بالكل من دان أجدان هو جسمي ليناتا عليكم. ecco kol wara likla هالكالنشي لجراد الهاير طالد الشيب لتيو وقال خذوا بشربوا منه والكل أجدان هو الكالنشي تدمي تالبات الجديد اللي يبقى دايم الدم لي شرت عليكم والبندمين كلها المغفرة الذنوبيت أملودان تفكيرتي.
danu il-misteru tal-fidi nħabru il-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħaj xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqdu. Mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħuna Kevin Grek li għalih qegħdin noffru dil-qudiesa li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħelna għalina il-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-missierna ma ninsewx waħda mit-talbiet li nagħmlulu f'din it-talba li hija ġabra ta' talbiet, aħfrinna dnubietna kuljum meta ngħidu aħfrinna dnubietna u tina l-grazzja li ma narġgħux naqgħu fl-iżbalji tagħna bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Da'għannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għati għaslimu laqta li inti trid fiha inti tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla danu Ġesu li lilna jħobbna ma jiddejjaqx jiġi fil-qalb tagħna għalkemm ħafna drabi tkun qalb maħmuġa tkun qalb imnizza. Ma jiddejjaqx jagħmilha mal-midin bejn bħalna. Tina grazzja mulej li nilqgħu l-qdusija tiegħek u nixbħuk ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
O Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità għall-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji ta' ċkejknin tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, itlob għalina nitolbu. Tkabbar fina mulej li mħabba ta' wlied, il-mejda tas-sema li minna nieħdu il-ġisem u d-dem tal-mulej u qiegħed imut fuq is-salib, rid jerħi ruħu f'idej kulinna rid jafdanna lill-Verġni ommu bħala wlieda u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.